Gatho cia mwanya no ntuba kuthobatanirite na batu tukubodu arika nkuwatewe ni kiri Nteto cia Weru the Imwe ire tariki 24 mweri yuele mwaka yo 2023 yani tukuthuranirite kiri Nteto cia Weru the Imwe. Minista uri mithika lenturu trimana na MCs Bomeru na mona mubunge karambuka ile mionde ya bunge bangi parete ukinya mucemanio na yu MCA mwanya wita na mbere kurirwo ngwatano yo na mama undi Kalembe ameneretie ngavana Kawira akiwa neta na kibao kendo ona ni utalipo mbeca uri kurita ngwe akariba kareme ko kwithira nende bakithukira nje nyuma yo kwithira bakiwa muthako mwate wita kanisene ira bakwenda munini wa chibu nteretie miko mara kuwa nende akainga ilavu yonde na utira wathobuni bukulikithwa mwanka muthia oni betwa MUTEMBEI ndo andikanya na kafini azimana na moneleto mathithi utukboru ari ni Morin Kome tukambira ntochi yetu tukubona aru nende minister ori mimi thikali nture na trimonete na MCA bambunge Meru muchimunene wa Nairobi nyuma ya ngwataniro atete ka MCA na gavana Kawira Mwangaza kumira ntuku yeso na kuthira nkuchinira ari atega ntu babonde miari 6 mithiru kulingana na mwandiki wetu Nteto Antoni Kathenya nyate mubunge wekuru Elizabeth Karambuka ile mia na MC yake ni baba kwambite ukinya mucemanio ni nyumene mucemanio yethire ukiwa ni CS mithikali nture na bethirite bakiyeta nture musiasora munene ndene Meru kaiteneka rono roga tuthia tukithwaniro ni Antoni Kathenya tukethia twikurikithia Nteto uri wita na mbere utukinyila kiri Nteto cietu cia Weru the Imwe twita na mbere nende MC wa buthuku ci centru newe Douglas Mutiana wego ju West Mbioki boite bonde baniri ni ngwataniro atati ka MC na gavana ni untu tayari ni bambirite kuona witi na mbere kaite no kau na ore awari MC wa wandi ya ruidoro rera mutuma Kalembe nethirite nende akithukira gavana Meru Kawira Mwangaza na kumuraraga kuthiulunga giringa wambisha na mashini cia nduji na barabara indi yete na kibao atalile ya kadiba Meru urethirite akirita ngwe na mbeca yu mutugi kare aina Nteto nkuluki ntuku imwe akikurukite nyuma ya MCs bambunge ya Meru kugwatana na gavana Kawira Mwangaza gutigira ni bakuthiria mpatho na kureta thiri gatigati kao na arua tukiaranire na MC wa buthuku ci Central Douglas Mutea na wego ju West Mbioki ni bogite bone bagane ngwataniro iu na kumane nayo ni bambiritie kuona mirandi ya witi na mbere maturene jao ene abothuku cie gatigati already gukurukira thiriu ya icho na ijingo ici kwa ichi kwamberia kwina itukwenda kwamberia njira ere mkona gakwene ikamberia kurimo anytime na nyakaracter ikinyite ground ine kwina njira ingi kuma gitone mwanka kirirwa mginya ongo ekethero ikiambairia kurimo so those are some of the benefits kana matunda jaja ambirite kuonekania ukurukira thiriji na njokerie gavana nkatho nyingi muno nonto kiambere kwira ile chita kwa flagship project orende ni yeje neto award igoro na officers va transport department ya transport itula ikiria contractor ondi nekwa kutega njira kana kumwikia njira ne rabati kwenje kuma kaura eje mutunguru ejere kithioko yumere kithwa barabara orende ne nenkiri contractor na ingwetikia by Friday contractor ketho akoreta machines on the ground na by next week oni na gavana Kawira Mwangaza tugeta kuronchi barabara yu kuruki MCs baba bakiuga nekagita kurita ngugi na mbere ya mwaka yoyo thirikari juingwa bakethira bari gutumira kigina kira gitengeri kureta mirandi matureni by the close of the financial year mbeca iria tuketha tukuyutirize kwau kankwenda kwira Meru akaigua kwina wasiwasi kana aigua jaka gwikia rusite no ntuguti mbeca ciurite na guti mbeca igacoka gavana ni na haraka muno na turiuga haraka iwe niyo speed iwe niyo iwe kuga maendeleo kabati tuko hapo saizi ala tuitikiririe tukamove at the same phase na gatukwenda kuhakikishira wananchi we are ready to support the governor kura antu bakwija kuga bakwenda utonyera kairi thiri iriku
lakini ambuge thaiji Meru County tuko imara with our governor our excellency Kawira Mwangaza ura tugo support 100% kana igana kwegana batu MCAs na twirinde kumu support nikenda akariba Meru bomba kwithwa begwiraua oja ura wa governor slogan yo ikuga making Meru happy kinya twingo itukwenda wandi chietu chiethwa chie happy aswa abothe guchia gatigati thaiji batu tweterete our madam governor omba guturetera supplementary budget nikenda tumba kubanga mantu kidogo kenda ngugichi omba kuthwa chiethire kairwa this financial year na itweterete aturetera CECs na CEOs tumba kubanga thirikari mama bwega nontu thaiji turenda kuona maendeleo ojora gua maendeleo kabati jau ijo tukwenda kule antu bara bakenagira when there is a problem and we call them political brokers. Na oni ndenda kwira political brokers na aruga bamenye MCAs kuringana na katiba, they are the ambassadors of the governor on the ground. So any other person ora kwenda kweja in between amenye kanya kauda iji gatio, the days are gone na kira tukwenda da iji ne theri tukwenda antu bagutinda kwendia muromo bakomendania governor na MCAs. We are ready to support our governor no wananchi balingire kura na tutinonge na nenkona nkinya face yewe ne agatweka ne ageta ni nenkona jake kebere 10 itena mbure kinonto kabane to komo support na agato support nte kuona kwena mwanya jonge jobwiri kwithwa kore joreo na kuringana na ugambi bwa MC wa kabere wandi aruire rwarera mutuma karembe kirutererwa MCs na ngabana twirigitho te mumiru na tugatega antu tubwagara tukathuya na between assembly na executive tugate goro kathanga onge mbere na tukaja kuigwa kairi thanga itina areire gavana you are wasting our time miaka 5 kayetete uthi muntu thura wa permanent miaka 5 is a contract kuma au ange ukathurwa au ange gavana mamwa kwa gintu kira gugwothithagia weja na kibao igita rietu ukonania kithei mboa weturwa ukauga mboa weje kira itu etumiranga milioni anga 7 na ndi nkenda rira weta gutura mboa kinya weja kibao kairina ndo gatiga kibao mamu na wondi ni ogatiga kibao nyo orimo barabara na barabara igatigwa tiri antu baremwa kwanika nguo ome ni kirunya maramu ne kinyangwa bwega ou ni unkaromba so turienda karamu ejo nako kairina ndugu ninkeja na kibao kogwo etho na kyo okumara na kyo o twira atire mboa weje ndatura kiago mboa ndatura nari mboa ndatura roire mboa ndatura nare egembe ispendete ojo kira nkauga ni kankauga bara betagwa doubting Thomases ibatigane na propaganda itutige kwaria siasa thaiji ituge thaiji nontungabana na assembly baragwatanire itubaekanya kiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare baya kare Kisahangasa ni kiumirite nturene ya kari ya komo nyuma ya kari kwithukira musio muntu mwana rito Joseph Nkonge na kumomora nyumba ya mutano omwe ni ntuma kwithira atiwita kanisa ya kuri no wira musio wita kuredekana kinya mutano na rito eno kimwenda na mwekuru wa Purity Kawira kinya ne batheke limutini yo mubokando mantune ya ita na mbere Martin Mwambi ena Nteto ya kiriga Ichanga chae mundi kiraumira ntura ya karia komo wandia ganga akiri gichigo mbunge kia Maraham gitwikikanaga mukuru umwe mwekuru ake na nkinya nthaka ciake ciraumira muthakomo wake na muka kubathaika mutinua mukondo bia kubatikana nkinya kubomorera nyomba nontu bwa nkujanio cia kimici na nkinya kanicha tuterara mucio nontu bucio turoretie uturorete buru nontu bagoria muntu murume na mukwae kuringana na aturi baba bakaria komo bari na muthuro munene bariuga Joseph Nkonge wa Benjamin Imwe kurwake na nkinya nthaka ciake baumire imwe ya nthaka ciake tweno kumwenda na mwe kurwake Purity Kawira kubathaikira mukondo bia niko babura na nyuma niko bomorera nyombera barakaraga gugitwikikanaga muntu yu na mwe kurwake na kurino badija kanisa ya Ofcam leo badi kanisa ithai okaria ko ebo ailemba badi kanisa balolelwa beja moji ajiali bo bakamenya nto inge kabaroda mapingamizi mawa una lungu bakamenya bo bakolodilwa tiyo katwe baluka luka lya komo kutweka ate
mugekolo na mukolo aeka bakolwa takabate naki takabate ba mujiou bakino elwa mukondo fiani bali yakwa baleo twadi gwitika twa tori tuketwa tukulo ike tumitauga nto batiola kwa twintola tukauga ambu tumenyeke kadwa dirikari eleku ba kiongera baugite kawira twire kurorerwa kirikanicha yawe rathiaga ya rathie no tugubwa gukira muthenya we munthi arethira ithwa kandioro ya nyombera bararaga na kumuria kurauma kinyamara na gichanga cha giki tumwale adi kanisa ino jakuloria alorerwa rwabwa mujua ekari baraba kumunyamaria niketo miako liwa leu kiogoro muthenya egoro kiogoro mwalu wala mire kibalo twa ino kibalo akweja ambirie kuruga hakudiko mama akiuma kuma gedira mtu akijuruka nyombe yae amuria nembi ukulura amwira ri kutebu amwira kanjuke dimo ndinge mbisa ugeni ati ukulura nyombe yakwa auri ni arambirie mpolo ambiria kumugera maiga rukirwa ndi aringira na bae bonde beja bambiria kumuria kiriro kinene gia turi babende ikithirikari ya nthiguru ya Kenya kuthungira na gutetheria muringangwa na muci wake kenda bona kina nkinyoka ro nyuma ya nyomba yao kuomorwa nonto botea ni nkalamba thirikari raithiriria kwa haki na ukweli nonto mwana uni murumie na ne barumie tafadhali serikali angalieni kwa gula ithiriria na nyomba ya kuomorwa na tutikumeona gukathia ate mwankagia thaino na twana twina tutoni na bethibitari kwa thirikari tutethie ni baiye igeria riandiki ba Nteto kwaraniria na nkonge kana ene muci uyu rirariingaiga nyuma ya kung'entera andiki ba Nteto araugire gwe gutiekia kwenda kwariria na andiki ba Nteto na kubauria baumagaruke gwake mucie kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Moambi Waya Martin mwandiki munene warongiro miturire no chokanire mituo mere muthoni na atongire bangi bathirikari ari ngavana wa Thaa Nithi Muthomi Njuki nibaliungite nchere ya chuka ntere chekathwana na ara kwina rendekiria ra kuthamia nchere ukenda kuona munda ya waka hospitali akariba nteru batetheka Samura Geshima aina Nteto nkuluki okay ndiunga ya mwandiki rwang'ini rwa nchera Mary Muthoni bari amwe na kamishna wa nchera George Warioba yambiritie gikaroni kia gavana Ntere Cherugure Kajuki aranyumani bariungite na kwaraniria na abungwa nchera ya chuka muci wa Kathwana na muthia bariunga Ntere Chakabariange na ara nchera enu ikwirigirwo kuthamirwa kuringana na Muthoni nchera ya Imbia ira igakwa Nterino iririgirwa kuigwa irikionaniria kia mukarie wa Imbia ora thirikari ikwirigira gwaka na nchera kenda abungwa bakaraga guntu kwagiru. Our aim of having a containment center is not to punish, it's to correct individuals. And the building that you have seen at Kathwana, they were meant to punish Kenyans. They were not meant to correct. That is why there is no ventilation. We do not have a modern set of prison in Kenya today. And this could be the first of its kind to set all roaring. Ariuga nkuruki nchera igakirwa guntu wa kubundithiria abungwa mawara mwanya. We are also constructing, having infrastructure that we can incorporate other areas like workshops, models, programs that can help our inmates to be rectified, transformed. Na kuria akari baranagiria ntorani bakathiria nkujeni Imwe kenda batethia kunyithia magamba makotini maramate maga anto bakabungwa nchera kwa wingi na kureta mwinyikano ndeni ya nchera inu. Nchera ino ya chuka yakirwe Ntere cha Kathwana mbere thirikari cha makaunti iruthwa na kwogu Kathwana kiari kithaka gitamenyekanaga kana gigakinya gutwika muci munene wa kaunti. Our spatial plan, that prison is in the CBD. It's in the middle, what we call central business districts. And in our wisdom, with the consultation with the national government as county, we do not find that
very good land use. Njuki ariuga nyuma ya kuthamwa kwa njera ino thirikari yake igatumira kithaka giki wa kachibitari ya level 5 gituo gya nkari cha kwaria mwanki gituo gya kuonokia barabara na mathina mwanya mwanya na kiria gya antu kunokia mathugania na mbari imwe ya kithaka iku inenkanirwa kiri ubichi ya kamishna wa county Nteto waka ubichi cha ndongi mwanya mwanya cha thirikari nene. Ilikuwa tumeanza mfurugano tukaenda kwa Intergovernmental Relations Technical Committee. Kuna case tulikuwa tumeregister huko na nyinyi kwa kesi hii maneno ya kupandishana mashamba, lakini hiyo leo imefika mwisho. Mwankani wa 2017 thirikari ya Governor Samuel Mbaeragwa ni aruguriti mubango wa kuhamiria kiwango ya kuthondeka stima kumania na riuga kithakani wa Njuki anenkanirite kirirongirwa nchera mubango oranjuki akuga wari waruo. The land use that was attempted to be issued in 2017 the government does not have any documentations in my record. If I look behind me there, I now see a single solar panel. What I'm seeing is an equipment for communication, which I suspect is for spice. Hindi na pete mukana kambuni ya Midland Solar Energy kuma nthiguru ya Ngeretha ira niyo yagwatanirite na thirikari ya Governor Ragwa kiri mubango juu ikure chuma chia thimu ira yinjirite kienini giku mbere ya biumia biere bithira. It does not happen in the next 2 weeks. As a county government, I'll bring it down. Because this is public land that is in our custody and we do not have any MOU or any agreement with anybody. That kind of land use. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Baingi betu bari kwanto bakathwania katwai twende murimo yongo ni mpara ine miari ya bajojo barabara na miaka 70 witia baitaririo ra mpara ibara mirite nterechetie ne West Wondini ya Thwana nende barure thirikari ubathangikira na mpweni untu kinyanjou ni kuria tunini tulabandite mukiri wa mithika aina Nteto hii baito twa metho twithirira tuthika watugira imirimo turia uti murimu ya mpara uti mirimo tu ni omwiri murimu ya mpara nwite na mwana mwe kuruguria onu antu kuiyeli ithatu agerela Ibwo kurekire antu bakuru kuma Rwanda Rwandi ya Thwana tigania Westi na arabarumeri mpara na kiaramu kia kwe miaka 5 nende bakiwa ibarumeri mathina kithumba impara ene turi utetu bibwa kulia tuenda tu ngunya nyumba nompi njo unirarire tu birare kuo birathira ngari ntumba ginya ko no ndithimire ginyambi kinyanga oko gweru ari nkuimpara twana tura twe nyumba ndieri muntari athomithia kana itaka achoka na kana ntira utekyo mbona kyo mwa ande yo nto indomba utakora nguo kwa barona yo nto indomba kwande kwa ngaita mabutine ndomba kabebuti ndomba ko kibarwa na ndomba ginya kuraja lakini to thirikari atu ilela reto atethuka aba na kainya ibare mete indo bya batethia na iti lakini bya rero imbi indo utwagwanana batwe kinyana bongwa baba thoma ito ayire mingao ya kwendia ithukuru inechie bare na kinya baba ingi baina kuru baraita na bande wita mwekurura wengwa atibio atiribio mutethia na atina njira mukurura na atura kaumba kuona kajira kawe na ukuru bawe kinya githio ibuiti tongi mwana ora kwirwa inwe nwe mwana wawe alire miria na kalimiria mucoke ende atwalilia muciari u auchererwa waikwa mwekuru au kuotheri na ina intobia bikiombo mutethia amwe na kwithira bia kuria bika ibira miunde ne ibire nyangirwe njou akuru babariwe kinya ruirwete gintu kia gorogo ntuku untubo baomeria muturire kinya nkuruki irarithirwe njou mpempiri ukama na mingao yonthere kama kintu kionthe kiathirire ibo tukuraro u tutiona kintu kia tutethia tutiona kintu kira ndumba kuona kana ndumie kinya kana kaimuji ndo gaira twethera mejie ndene na ikuria miunde kuthira na bangi tokorio tutena kya kuria ibo tokuwa kawera nerwe twalilia miara yongwa ni aumire kweto tuteka ngirini kweto tutena rui ibo kuilela nende antu kithia tikithima kira mutunga erenjiri ara tukithia twina thina nyingi muno mbwanirwo rwiru tutethetie kuma itari ringi mwanka thano era mwanka nendi kithima kingi kiria ikiathukire kikuthuka ikithia tani nakio
na kuma uende mantu aitu kwenda mantu ya haraka nontu mantu ya kuya ya haraka ya urabu kwa accident yego yengari bukwa bwa kimbilia nao salama buri buita itarira ya muntu ra ukwa mwankana ndikithane kuru ya bakwa kwa uo ukwa bakitheta batikumba kuira rui na atina mbecha bia kuira nabio na ina mbecha wa cio kuru ira ciombo mutethia lakini atina cio na imbikibikire kuira rui na kira rui ni muntu ro banganitie igana ryawe mwekuru kuona igana ya muntu ueterete mweri Rui barombete atongeria baoti reiba kona mbete chiokuru pakio ibaeretie kwithia tira maite maingi nde uthina no itite na mbere obakanda na kinya bakiromba antu bawendi bobo yoti reiba obaguna nona bia kureka itene kaka omukibo bara bandiki moyo mwanja boyo kerwe batutu twandiki moyo nana tariki mwa tutona otora twerwa kalisti eto ekeya etreya akade iteya ende wonto tukolalme ka tokore tere neka lesti kuma maka unto na maka komi neka lesti ya tere aurire Nairobi onto totona mbeje jicho kuro na bange bare ya tukatuguria njira tuturanjirene ya bangi tuata barabara ya bangi turuma kwamba chiri kurumwa bangi ni onto bangi bakurumwa lakini twilela prosenja yetu na twitirite tutikono tuira ni ata kuita itawa kenda bukinyela mbeche iriku bukinyela mbeche kana bukinya mukondo na yu nende njira tukuria tuturwe barabara ene ya bangi Imwe na mutunga na kawira iba tuichiomeria kebura sinde ditonekera tugomba gutethwa ikyo mnyabora katuthira iba tuilele tukathira Rwanda na itwe twabakulogerie nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Boya mukiri ne kuma kiro no kuma Nteto Tiania no tukona kanya kambira ka kunoka ende weta kuraya nchogareta na Nteto nkuluki